am I saying I think itum la perfect MLA akaba expect wa masa sala bai ka are yaru expectation hi as an MLA of course MLA ka sara chikaba he kita we ka shok zang ka dong khoi ba he must be I think ready salaga yes he tha hi ba thei ba laga he tha wa lo ni ka tha tackle sara klag ji pre plan le laga MLA kam sara leadership sange kala ada leadership mya ko quality hi ba in terms of challenging times li la thei da shan khu ye jo kita hi tha atam ra da klai li MLA sara da klai li kala I thum ya pam hi athna mention sa da chinga assembly constituency almost 60,000 Higla uli pungi almost 40 around 40 lere ukruli 50,000 lere differences still leka example no constituency hagla the area la shongfu communication draw transport ma khamatha itumi ada khabat mango area la hagau kita jena MLA akana we duty perform sa ki ji la supply ka thai la thai just for a mere MLA jena yes luckily for Chingai constituency minister later ye itum yaruina jena expect kasahi tangku na chingai we ministerly set kuchung we later later the thai le kala arwe itum abom hiliwa athang ani na mention sa kai the MLA hi awaw tha da khuila tla la ka phara ka po khna ga sa everything tha da ali tong depend sa da le hi musung sa la tiong me ka chi la kha thengai kala MLA akhali our roles and responsibilities akationg me athung tiong me kana mention sang ye parliament I mean assembly li samji apart from that Arachi went shokai like a sawa gida we roles and responsibilities kala yaruina when he expects a ho he was it only a share some job. Okay, Arachi mo I aka skip sa kai no important sa kai yang okay brief salaina the sidakan irapritra kum sa ri dangawi okay idung me he sadaka hir area committee china autonomous district council Jena Village Authority Act he Tribal Affairs Reschedule Method is sangai dakle. He 2015 ya kasi 17 ya kasi so kai notice notification kanishi so kai ni gadget ni ya which means here area committee he department na ko ya jingdum sang kai no ya Jena itumi autonomous district council department na ko ya jingdum sang kai ni village authority da itumi wa every village republic village ne da de kre ne ji ya te hi we idung me award ari hi ga constitution na mi ga hai de jin de je ka zang khat chi we intention ba di wa awori sang ni awoyang ma so hi CM sat ne de ga hi area committee we meeting ra jang da ni voting right ma ne no even minister being the voting right ma ne no sanctity ji cha ga se ga sa de cha ga hai mi ji no ji ya ani modwi ngai ga ram di sang bai Rangan akui pai ko voting right ma de mane ji nei ka at thai ka cha ka ji protocol di tumna Manipur Legislative Assembly we tai di every anywhere di kusok the crazy regime protocol hi India we Manipur we governor speaker here area committee chief minister the ta hai ni ji protocol hi speaker in equivalent nei ji no here area committee the cha ka ji na department na ko dum sang hai ni ji na which means Ara department na kari unzang ho kita here area committee ki karmen na election lo ya te hi iba hi not ni si MLA ko honorable MLA ko tum wi khyon ne da ma pen bai mine collective isi MLA ma ku yu ya ka hi initiative isi tang ko na sang sangai sapai krai ji isi MLA ko chang la ga sa da hi ba hi ma sa ga bai now to di wang ko ni to di wang saksi da ga ya ga hai mi ga ni ne hi ta hi river mai a mi mo zao wi da ga sa ka ba ups and down zum da re ka ta na siban jing ro tong de ngning gi ja dam ji river ya so ba gi ngning ga hai gi ji hi ta dam ngning gi ji de ya ngai ji na I dong me honorable MLA bin na da hi ba se sa mi da ga issue worker bin na ya hi ta hi ka ki sa mi ga hi chang hi wa 그런 속세기 바지 근데 이 동네 지금 동락기 그지 바지지 지 항아이 여기 내려라 아등 왜 아니는 따라기는 brief side 야 뭐 issue MLA 그tum minister 그 정도 after 가가 with the party ngade sadna ida to the akasi kinisi with the wazang side iwi personal women the yari we issue the the collective the yari we social issues you the chidi in parang in presence se in parang in the interaction ke sara sam se so far itum di
ngate de kui mi gai jigita ji itum ki gara gate ma thing mane ya ka ina da nganui da ka wi phaningong ji ne da MLA di sambang gawai minister di sambang gawai ada da atum di appointment na ko kui da ga now being a group organization result with da kusi ga ngai ki ga ji khang za ni ji ba ji be ya da ji da sam ka ina nganui da ka wi da structure ga sa ji phaningong ji ne wa da ya hi ara idum khoni top bingna da monitor sa se da krinda jena people friendly sa kumai ya friendly sa bika da sapai da ku ya da krewi formality mi abu bu jang da ga da confidence mo kan ni da confidence talk ta da ku ku da ku chung kan ni na idum ni ya jena hi da thak da bai gi bai di wa ka da sometimes ka yang ni da sok ga idum friend sa da ki na hi da ya ka da ne MLA kan ida da gepek mi da lui itam nau gapta pa je ring pa da gre ngo Dr. Sorinthan ya ya ka da ne yang nam ji ya salamang mi sao bo ya ji a wo ri ba ina ung hau ki ji ne ji na ji ka ji ba an bot ka sang na gan nam ning na yu ya ba bu ne da ka da ne na ji ge ta wi ning khang nu ring ka pa ji yang mai of course every waters ka tong ma di ka da scheme sang mi da contract mi sang ne ji ba ji ya ka iri dung wi concept aka musung wi ki ja ka de wo MLA ge ji itum na ru ka thada the ne do MLA ge ji chief guest di paisa wa mi ki sa ya MLA ge ji contract ma pai pi mi ki sa ya scheme mi ki sa the MLA the itum na the wo itum mi society na ya ka MLA ge jing ka awi primary duty awi kazangati awi sovereign duty la jinda ahi wa legislature ga jinda tiki tumna namate yom bai ne jinda MLA wa legislature ne jawi da an kisat ne giji an project ga kui gongji na survive fung sa bai ne e sa da greji appreciate chai me ngai darkar needs na pui ba ma we itumi maram we hiwa kawa na pui gai sa zang awi de ya ka tham na ari adang gang da kamchong jiri gaji ukru hiri gai chinga hiri gai yang ringu yue na extreme corner ya ta sung da gre border area ta sung da gre hiri mia ka wi common sense mia ka wisdom na ka ta da na wi de se policy na na wi ni wo ya policy ma ka te na idum na ma ka ben na chi wang wo ya policy na na re ya ek na na re ek sem re rules sem mi re ya example yang je ja ka autonomous district council ya higet hawi da village authority act atang wi schedule matter 12 le degree ek abu sem daga chi pipeline abu unjang hau ki ne ji da hai ga auto degree wangrin bai hawi jina atum mo ek sem mi gi mi ne jina ejig idum mi wa phong te khawi ji landslide tawi ji MLA na JCP a ku bar ga dak mi ga MLA sa the da bom da ge de ya chi wa executive power da and rules mata the same ya iko concern STO na concern PWT na concern key department ni PMJS file jangda BMJS file no haure ya taru wat ga BHT wa haure wo ya the rules same hai ka chi ta wi ji wo problem na yi no ka symptom ba ji di idli mana ga ta da thai ga jina ka jati khira idumi dang ru ma nei sang ga bai diagnose matara ina idumna CT scan lab di other song wi da matara ina diagnose ja ka MLA scheme yaw za pa maning ne contract mi ba maning ne contract nga kang bai ba maning ne idum mi rules se mi gi mi ne na registrator ya our primary duty ne okay ta ga mai na idumna da take by ya do we public interest in ang bai ba say education policy yeah education ni charajam boy na idum ga ga mang tam bai mani ya medical health vigil na ji ba me da iwi governing there so far aru pungda kre mang ne kre we na MLA being na itumi CSO gujung ka ne like DKS federal thing unit gujung ka ne education policy ha sim sok siyo ana school aka renovation sa mi na school mam ta bai da posting ana transfer isa ka mi na mam ta bai ya ko education system education policy aka layout sa siyo itum ya like a collective higda command issue command go ida ngavasi example me here are we the katam na idum o higda education ga health ka tha we
itu mai command board jadi wa collective isi MLA gitu nang sun daga kamchong wi proper town gitu ne district ka ini basic kima me wat ne ya amai le show mang ni da maning da amai ram mai vai na amai kusim na ngchon no at the same time oza ram mai wa wi ja ni kini na ngchon no amai kusim ni da ni na ngchon no to collectively itu mi by no even MLA masana mahang bai dui da ngai Minister mazana mahang bai di wa TKS hang saksio DNA di hang saksio hibi provoice ne ima bombay tu be ya here CM na sami ngre ima ka bai ngre hibi provoice ne the aban mahang bi da hang bai hi kita ida idum policy idea hi ngro mai ga sa bai ina iwi governing de hair ka ta wi re idum that's now is district de di ngai ga hi kita hi collectively effort nguru mga sa ba ka ne de ku ye ari dialysis ungai re da power system sam bang ma sam bang mane ji ma sa ko hi ba ba thi gi jin pa sa me sa ju ni ha hi kita wi comprehend de ku chung de ne ne je ne hi kita hi ba ya ki ga sa ba example is Siro festival ya Siro festival ka da hi de iwi opinion nang da si je MLA bing wa mai ti no bing na ka da ga de bing na mai yang bre architect isi sa gi ne idu me MLA honorable MLA ko tumina expertise ping ho wi ga Siro festival we concept hi da me on the tourism we prospective economic we prospective ena ya idu me cultural we prospective ko dong ngai ku sok ga hi na sa re ga CM ni da convince au rit na sai isi na ning na a kiba mai MLA bing jam convince sa re na ga idu me atam ngai de gi je na hi da public interest ne review sa se ne yu governing ro ya atam ngai de ji na to mayon ji bam ning very head pre adugi ga pre festival mana nang awareness itu maju ko mai hi mong ina hi team mai na jor ko hi da se ji ka chang ma di bang very head sam yaura o boss festival ku kai mi di review sa ki ga sa bai ji na maning ga demerits pa na itu mi chung mai ne ji na ya hi da hi da ku chung ga ne ji na i ga paning di ba MLA bing na iwi program aga sangkui kawai iwi program event aga sing kawai gi bari nang ma jar atuma iwa sing kawai da mane atuma atung ba we ne ngda la ga next year we ji ro na ren to mi review sa mi ga policy making ba we bari ja de gi na advisory role bari ka dum ba na executive role ba hi hi ba i ka tigring sak jang ro ga isina jung mai sing ro ge gi la ga ka sa da thi na hi ya mai adum ya dum da challenges ka sak ku chung ka vare sa re ya kai ka wi paisa na na MLA fane na paisa tra ka som ho da re de kre ni ya ka inang gai ba hi kita hi financial a bong di da state government di da por state government mang da say prime minister in the home ba yu maning da minister union minister a ni hong ga at least crore sa di sa ka crore thing ka ku bai lo union minister a na crore thing ka ku hai mi ji ki ga maning ba 1000 crore ye tiger festival community itum kanai jitna jene chiki tha we policy ba hi itum yak sak sak kai ta ga sai ji ne singkum dai ga sa ro je ga sa masa do je masa ga masa ba ne ji na ya jene hi ga dai da ya ri winning ga sang ba hi ga dai de jin na ara chat ba gi ji ba de ba tang gang da atam kusum ga de ne I example di eva party ngade ye ka tha da vra na me da ka panga ga ne issue MLA to media idum yushi sa ya at least appreciate sa ram jide wo appreciate ko tom pung ka party line hi da election before election and after election ni ro gazanga tang je ja ka idum hi worker bing MLA ta ga ni ya worker bing MLA ta ga kon intention ni da mo sung ma na wo so far in election ni a chu ku me da full time mi ga gazang ri ke te kai kheu idum khonui to den nang da kai kheu wa I kandre ka changpui gwai bang candidate ri khang so no ya schema ka khui gwai bang khang so ne gitna a tang hang da ke da schema mi ga ina ka ga hi dai ha ga jang ma khaning ni
the battery ga Very actually in terms of in a Jew question baje. Next lira ngai isne. Are yaru hiklau baje. Jena in a are next actually the question ak kuilaga rana ka. okay Aru jeli no bang. Kichu bata. An sang na. conclusion ba ga le fi ga policy. chi yo anyway the Okay, hang in a rasa ke ju. Are amai rising jili majan sang khaila no ju. Ma aru policy making na ndak leje. Okay. Ji atang SSC jeli tiong me men sala jeli tiong me ka relate sa. Democracy we principle hi mathak ran kat tinu. Kai le chak me thui gi ja na ke le la ka majority party jina. Kala khok ka ju me thui gi ji chair jeli pam dak le pa na asna atu me sak ngai sa la ka dictate sa thui ge ba he. Hi chak shi chak kat tinu. Hi practice mak le ne ne. Itum ka tong ka te sorry. Aru la MLA ka we matai me thui ji role ka hi our responsibility a ka hi le ji ka ba. Atuna ungang tanda loa inji atuna shambi inna then it me favor sa ki loa inji atuna ka shambi no it me sa tsu ka bai khuunga atang handa le mention sa da le ji essentially relate sa it me sa tsu ka bai khuunga ba atuna le ning mi hile kula shila kana unfortunately Manipur kalai thum ka phung nau ping he relationship le de klai he ki ka thaning yang la ka bai rom ba shin sing sa ro ki da atna sa ngai ai sa ho ila tama ka le district overnight kathang shop ji itmui knowledge ki leda kapung bi MLA bi knowledge chamsada yari bi knowledge ki leda just overnight kathang shop nei la itmum yam nei ta sala kun pang shap lo da kun sa we aru le ji ka thau chung sa fare kha ji atam ji tran ji le MLA a khni leda tle bi mang ji na thu mang ji na khan ning ji maran rai ji yari we ka katom yari pang shap ta ga sa atam ji tran ji le yari na khok kha sa la ka mang ning mi atam ji tran ji le itum MLA mang me pen bai mang mang shap malai Han chana ko ara ichi atam la katyo ka vai re che na. MLA ko proper functioning hili. MLA ka sa da potentials hili fullest meaning sala la mathameida function sa bai wa tang no we first point la tiong we ka mention sai instead of the our personal vendetta mo personal grievances mo awi favor kum sami tu ida khunda khai sa ba je or yaru ya shang hu ba tha da sa sa la la ajik tha na tyo me ka mention sa le chen na MLA kanam tha me da function sa ba fa anam tha me da otrom mutse bai fa yaru we na expectation si khima mai le yaru na saran baran yaru na ka tha da ka tong ka pha mai ra ka la yaru we matha da ma ko tong we ba ngai na any kind of projects fail sa tha la le la ji tyo me ka da thainga ye ka la yaru na yang khrali ta da hila ka mention sa thau se ari healing room de yo achama ta laga ni shi we MLA ka thum thum patia ko sao NPF sa ser de le chena NPF ai na ishi yu hia akha ka thani ki chu ka phning la le ko ik ta ya ru ning chu khin la I thum MLA bi ko sa khin la le la ya ru we na MLA bi na ki expect sa to ki sang sangai do la ka mention sa mi tau okay ari he NPFI ne yuri ya khane jwa ji first ngang gao ge ji pa ji na si mai ro okay I ga tha pa he aru I he kasik kasa ma khang na thai mi I ga tha pa he akama I yuri wang I she pa sa o ge da wa chong sang adam san ji le thak mai thui dang sa mo gi ji I ga tha pa he hin la pai lai na comment sa de jani na premi thui da pha ta sai ge I he yur ne yur ji ne na ji yur ne yur ji na ne itum he yur ne ka la yur ji itum ne ji ya ma ma lai ha sai jena whichever party affiliation na lai da thui hai Thơm, ít thùng nằm tại mình thuy cái gì ninh rin, ninh phun, mới mà nắp được ở xa cái gì ba vậy. In any XYZ party lê vào trong sang thà thà là party gì vắng bị ở xa cái đó và sang bài nó không tay mà ninh là party chỉ lê vào trong sang là cái yuri vắng xe vào xa cái gì bài nó không tay này. Mà rồi mình nói chỉ yuri này là ở xa được là chỉ yuri vắng xa không đấy. Thì lê akama in yuri vắng I ở trong khung xa tâm sản chỉ lê in the sacrifice sao cái đó vào trong sang tâm sản chỉ lê iba ko punga ka mam kan rang la ka ma khang ram da hanong ki jimi no thang ya ka ram thing le ba pi sang la ka ha chang na kham ke ji ma khang ram da I surrender sa la ka hanong I da le mi no ma khang thai I ba phong phu za la ka phai khang to rai na ku cha da ka ba na ku ka da I chi wi ka chot ji khang che ji ma khang ram da ung ho hi ki ji I ka tha ba hi na I wi sim le convenience sa la kai na acha we na arira shung da ning shap da klai kisip kasa ka chot ka chang chak ka phung la ga arila ya marili maili mari maili rui la ka shaw lui maili rui la ka shaw lui ji sala la
กพุงกงจ้ากรรมการนะอาริล still standing นั่นนิ่งเด็กเลยมีป้าจะเลยอินไปโซเรนต์ตัวสุดที่ไปเฮียมโลรอเด็กเลยมีจุ่มเลยเด็กเลยมีน้ำมันนาคร์ตุยลุงกุยฮิริริมุติชกแล้วก็ปั๊มเด็กเลยมีแล้วจุ่มกันเลยดิโนแต่ยี่ถึงปัตตาเสียยูจิกิปากเลยถึงกิปากเลยปัตตาเสียเจนน่ะไอ้น่ะปาร์ตี้ฮีว่าฮีเนี่ยก็เลยจีเนี่ยแต่ compare ซะแต่เลยจีไม่จีแต่คำตุยมีเลยแต่เลยเร่งถ้าจีท่าสาละมาตั้งไม่ชื่อที่สุดเป็นยังไงจีบ้าว่าปาร์ตี้ไอ้เนี่ย XY จีลำลาวหรอกก็ต้องให้ทุกมียูเซอร์เนี่ยก็เลยยูจีทุกเนี่ยจีมั่มไล่เสียอะไรno Next week ba ba lo ara expectation ya ru when ki expectation สักไงป่ะเจ้อีทุกเนี่ยมั่มไล่ลักกี่จ้าเขาเลยคือจีว่า MLA ป่ะจะเลยทุกเนี่ยมีชุนนี่ทุกเนี่ยขั้นแมทมีแล้วก็จะโก้กันเอาอีปังชับให้อินี่นี่เอาอีปังชับให้อีทุกเนี่ยจีทุกมั่มไล่ลักให้เสีย the moment MLA ပါကြလေရရီနကတော့ခမီဟိမလေသူကကြတမ်းစရန်ကြလေအာဟိပါလစ်အနေချေကြလေပုံဒကလေကြလာအရိမတ်ဒအွန်တီယိုဝီနေအတန်ဟန်ဒကလေဒ contract or အခနီခွန်းခမီလေနန္ဒကိကလဆောက်ရှက်မလေလိမရဂျန်ဂျမ်စာဒအရာကိကဝေဂျန်ဒဲဝေယောဂျန်ဒဲဝေ any MLA XYZ ဟိပါဟိလေဝအာရမွေမီပင်းဒလမလေရှိမနေကြီး voters ပင်းဒလမလေရှိမနေကြီးအထုံဘgroup မတီဖငန်ကိုင်းထောက်လကမကွန်ထားခိုင်းစားတယ်လေကြီးအလီဘာရမီမစင်းနလာမကတော့နေကြကဘာ MLA ပါကြီးဤခိပါခလိုက်ကြီးမထိစားလာအမင်ကရှာမိုင်းနလာအဘိုက်အကကြမုတ်နေမယ်မိုဝိုက်တဲ့အင်းလည်းချိပတော့ပြီးတဲ့ငရိုက်ကချာဟီအရှိယူခရူဝီ MLA ဟလေယူခရူဝီပုံဒကလေယာရီပင်းနာမကတော့မီထူကြတမ်စရန်ဂျလေပန်းရှပ်ကြီးမမီထူကြတမ်စရန်ဂျလေ solid support wholeheartedly အန်အောစားတကလေကတော့ကကြီးလေ backup မစားမြတ်တမ်စရန်ဂျလေมีกระเตยนะมูกชีอะไรเอาวิ voice ที่ริกแต่มุขมีจะมาไล่ให้เลยก็ตั้มปักลิปมดักเลยไปร้องเพลงนั้นคิดก็คุยลิปมดักเลยซิงดักเลยเพลงแต่เรื่องการหางเลยก็ CM อันนั้นเราไม่แค่สักทีเดียวอันอะไรอันนั้นละสักแต่มุขมีกี่เดียวฉะนั้น issue with MLA เฮเลย or issue with SC with MLA จะเลย government นะสักแต่มุขมีทุกอย่างตั้มสันจิเลยเพน่าทราบให้ตั้มสันจิเลยอะไรเพน่าใช่ไหมเนี่ยอะไรสักแต่มุขมีนึกก็อีทุกมือเลยอีทุกมือยูอีทุกมือมีปิงก็ต้องเลยเพน่าก็ใช่เนี่ยมันไล่สิฉะนั้นมาตั้งไม่ทุยกี่บ้าว่าอันนั้นอดซาตะเลยก็ต้องก็จะเลยยาวินา support มันมีก็อันนั้น vision แค่ก็มาท่าแต่อดซาสารละยาวิ support ก็ต้องจะมาเลยทุกอย่างตั้มสันจิเลย reality เลยมุขมุขไปก็จุ่มกันเลย这个他 project 个中个比上海啥的了，我后面就查了了，亚瑞 support 么政府家他们上去嘞，么空坏个中个嘞哟，阿瑞了一种为 future plans and project 个中个嘞，可这个他这里亚瑞个东西么政府家他们上去嘞，亚瑞呢那个上级么上旁人么人，个了一种为 represented 这个 leaders 哈那个 front line leaders 那个我后面就得嘞把进的了。亚瑞个东么上了，么上旁人不嘞，这会儿真的 Siro source 平安呐，一种 MLA 平安了，我们那个我是看我们了darkar sa 拉得嘞，最个还他们嘞，因为 observe 啥那个不然 disconnect 啥那个 communication 嘛，他的么嘞我了，我啥那还是的太耶，个人还拉开呢，阿瑞啊，他们传的嘞，一种 Siro source 平为 kernel 平了摆，connect 平了个摆。个他那啥的类平为 reasonable 啥拉开个他那份内的相规那可能啥个子类一种的么来拉这个这 CSOs 平嘿 pressure group 呢 MLA 嘿呢话那个 negotiate 啥碰着 negotiate 啥那个么啥个这 CSOs 平嘿呢 pressure 咪碰着 CSOs 平呢 pressure 咪慢慢的yaruina MLA 呢我啥的类了摆 CSOs 平呢 pressure 咪的类了摆嘿哩yaru个当个 solid support 咪了个 pressure 咪容易当这样子嘞一种的三碰碰一节这是的包括一些呢一种的三碰碰一节嘞其他个话一种三碰一嘞其他么这图家他们上这里靠他们啥图家他们上这里 support 么咪让这里么咪图家他们这里那这个 divide and rule policy 是进那个一种嘞จ้าเวนอารีรักชมเลยทุมเลยเพย์นายจ้าเลยอีทุมเลยสัมพันธ์อะไรจีน่าก็เลยมันสัมพันธ์อะไรไม่ได้ยารีพิงแต่ละก็จุงจังเลย ignore ซะแล้วก็ไม่เท่เลยผมตัดเลยก็จุงจังเลยยันฮิกท่ายังสร้างสร้างไม่ได้ทุกข์ให้ทำเลย CSO พิงไว้ก็ท่านน่ะพิงน้ำ MLA เล็งเซ็งแล้วก็อะไรเพย์การจงมากันแล้วก็ CM ลีบาแล้วก็ลูกปลักนี่วิวังว่าทำสั่งให้มากเลยนิ่งได้ contract work วิวังคิดกับ MLA เลยจงกันแล้วก็ขยันซะแล้วก็วีกับปังกาให้ leaders พาจิลีมาทุ่มแล้วก็ฮิวาปา
ngai ka za moi o cha ka za mak le nim de hi yur shem ga gi ji ga ka ka to moi o cha ka maning khang kun ta mi ge ji o cha le ji thum pha tang yi ja ni na ma ta la kai na ya ri le appear sa ngai pa ba a ri hi thum khang ma ta maning manai party politics khang ryo ta maning manai na na ning chang sa la pai maning chang sa la pai yaruina ran na la mayami da ale ka panga hai ka panga ya a ba ji le thum me wholeheartedly solid support mi laka ana key program me sa chat le key od me sa chat le itna samphang ran chi ki ana sa tak le ka tong ji le thum na support sa mi laka nam fu ai na itna samphang ngi ji ba yarui sang da cso swing sang da kala isi ki ka panga hai MLA sang da our leadership ji le sure laka nam fu ai na po hui rum sei na thum ma sang ka ba MLA mang na sa ka shap awi pang shap li limit sa la ko ji ba he kama taya message ji sa da mi ngai Okay, ning share inang raisa question che kuiram sot dilan anai bu bom dilai 43 Phunger Assembly constituency MLA na our voters being when our yari being when ki expect sato so that ana our sada pe functioning ka tong ka limu shwa shung pai mai wai kala ka chikata supporter kar sali ari mention sa kai tha the yes firstly we don't in hang kai tha party we shongai na la thum hi o sak ka sak sina ka thada le le sina kala tyo me kala thengai le ari with tala kind of expectations from the public budget tyo me ka share sa mi no MLA hi itum moi driving goal ni driver ji public ne public na hima ki share ka we share ka ba we straight ya ba share ka ba ya straight because MLA hi ba people's representatives how with ya winning jang athir ka pangka ho with ya winning jang ni sa ki ne so driver ba jin na mushung week ena chang sak ngai ka ba public ping ji na mushung wen chang sak we ju pang shap le da le ya ri ping pang shap le ji hi shong yu lo ji ka MLA ji yu le hi shong yu ji ka yu le ya da MLA li ot ma ta da sang sak se ma sang sak se ji hi la ya ri pang ka chung le ji ne hi 2017 hili ot sa kai ka chung kai li la mai ya ri kai na musot mi da le kala expectation mu ka shong mi da constructive criticism la chung kha rai jili itum ignore la masai ne constructive criticism ne itum welcome sai I really itum welcome sa like constructive criticism ni MLA hi ya ri wang ot sa ga da ka hau gi da MLA pa ji la constructive criticism hi kui phung rai yari na mring ka pa jikhi le hau kla gi la assess la sa kui phung rai yari na kining chang kla gi la an hi sanga ye sa la la yari ba ji hi sang sa ngai a ji sa phung rai a ji ra shung da MLA na ina issue MLA le Masotmi meaning mai ana project example ko ana project aka hi hit the sanga ye da plan sai la ka le gi sa ne ka yaruina hi pa hi the sang sak ngai ye ja wi da project tong ka ana plan sa ga hai ga tong approval sa ngai ne de tong ka ji ju hai da yaru wi shong an sa thu hai la project mak le le ka pho hi yaru wi voice li ka sat ne hi ji tha ho gi da yaru wi ka phing sa mi lo ji ka ba yaru na hi sang sak ngai ji ka ba yaru pi hi la itum wi mushun mu khui ke ji hi la ka thei pham ai de ji da khui yu ning le MLA li mushung da sang sak ngai ji ka ba yaru wi ning phin ji da mushung da zang sak ngai itum wi personal wi atang hangai da political affiliation wi party aku wi mindset our NPF in the our BJP in the our congress na jimling sak ngai mane arwa arka da ka haula irrespective of political affiliation ralaga oja no himam shum ne ko office la visit asami laga hiba himam shum thur ko jehila rasang sak ngai kala o hiba li shum ngai jehila rahang sak ngai instead of marala khunubli tu shalaga back bite sa laga o sa da klin kunta laga sa ji ba ji liver office ra laga acham na khwi laga oja no hi thau ko o ta hi no hi thau ko ji to hum shum khwi laga sati darkar sai da khwi face to face mung laga shum khwi ji darkar sai da khwi jaida issue with 43 MLA with officer irrespective of political affiliation BJP the welcome sai congress the welcome ka only welcome sa khwi office issue hi ji thau ki da issue welcome sa khwi sa wi da tum ideas ji da khira lo da tum plan and policy ji khira lo isi MLA na assembly hi le ti hi hang sak nai ko
cái gì là nó thun là ra là cái răng sân là cái chỉ là khuyết mi lộ chỉ hàng ngày cái là khăn áo sa đó yarui le hi appeal sang ai MLA hi awi mi akhang sa hui da mi akhu kung tok liver mi ting we kung tok hina shap sami khare mi ting we masot khami hila darkar sai ali ko tom se ji ka itim hi ali sang o sang sa itim emotional support hila darkar sai mara khaliba ana sadak le hilila ngui hai salada phyo mi ki shap bang shap ki hila darkar sai chitha wi da ali itum na ko tom da emotional support la mi da ngui gai thran tala ani hi hang lo ojan do hi ngi hawa mai de sak sei gi ra hang la ga itum kho ka ka sawi alum li hi sa sei gi hangai 2017 hi la yaru wang ani ngai a 2022 ten hin la yaru wang ani ni shit le ko gi yaru ping li firm sa la kana hangai Okay. Ning share. ini na ha aka ma han san ke Cái chủ ý ari Ari jadi relate san. Aka ina aka na ma aka ning se la len hang re. Miracle development kui kung hile. Yaruina think hai gai lo chung ko mo shom ning de dang kong le le ai re da we na. And Ari la the example ha mai na ko sa ke ko chung ka le. Bypass highway yukru hile ung khavai program ung khai ni. Ka jik thang so na ni na Yaruina shows. Ma khmiao wang chi ma sa ka bai problem le de le. And the Yarui company is having quite the issue of Matang Knishi the New Delhi Ligalaka, Nitin Kakarika, among Krajan sign. Ashina Kika Unlaka Yukruwi, later play, condition he surveying Unlaka us. Demolition last year, demolition involves Haorei and Masapai Merida, Knishi Hanghai. And Knishi Hanghai will Yara Yarui, Kajitang son of Sonawa, as Alung Hilita Murajin. Alung Lita Yukruwi, Kika. At kahangba yukru we later clay building come ta ni later clay got tong la demolish sa ro ina ho ko ina ka tangai ndang da ka chi practical sa tu la masami ba emre ji la the he ka thawi mara wa na achira shung la masa pai la later clay lay ho ka li ka demolish sa jang ho lo yi la tong he ya building come ta ni later clay yukru ki tai li da we're going back 30-40 years backward ai no the he ka thang thing he wa msang sang ai ne if the pening say gi ba yukru he for almost 20 years or more than 20 years step motherly treatment ni like zero development he ka te district when compare sa ka almost new nei ji la he thad lai da clear ta mi than he le ari shorok mang ji le khang ni la chi ka tha development center when na uro kho sa ta ka tian nong ta phok hai je ji la sa phin hori jai ka ba ji thumi lobby sa da le ji ngwe yaw de in hai pyo sa ngai pa ba any development on the le ji disturb masa se process thaklai na san sak se thaklai na kup sang sak se mening ke itum biur teli mang phanram re achi siki mila siki quiz makai mila makai quiz akhu lupa cha mila lupa cha sen ma tu mila quiz la uro he te rong da de masa kham la masa pinai la hak mai man da ta vai sa la ga thang wi mi da le ji khui la ga itum ka pening ji la po khui vai sa se atam wi nung ne chen ji tha ka ji ba hi mang maning la ka te tong ko sok tak le tong le ik tha ka bi ba ka leng sa ngai ne da tu sa ngai he Ning share. Malaysia new hang the clay ga yaru we support ko chunga. Darkar sa da clay da ani lai pila sa bang de le. Na mention sa gai tha la. MLAs being hina yaru we support darkar sa ga ba worker kang na MLA mang sa le yaru we MLA sa gi ne yaru we tu khwing sa ngai le ga ba yaru wang wa sa le ara adan tyo me ka mai I think la mention sa ye yaru we hina la MLAs being jina credit darkar sa sing ba mi probably yaru na ka tong bai je ka tong probably just criticize ka samang maning la MLAs being hina la area me down in ha kai da projects unda klele yaru aka khni we intention out of personal we don't know kiki we don't know disturbances ra kai le project shwe hele le da hang de le the itum yaru being hina la khi sara bara nikliang proper functioning ari MLA with fullest potential na we MLA no minister and saran bara jili thalaga ni sa shak right just our personal interest we favor wang mang puning la yaru we wang in the larger broader perspective and chuka khima mai thu yaru in saran ro chin tyo ka mention sang sang ngai le ai yaru we od wa idung me democracy we river 5 years ari success mi gai ne you conscience mi gai ne ya support the already sa gai ne ka mai sometimes mi ko mo in a kamata sa da mathai gi appreciate me mi ka confuse ka sa da ma ba ji ne ya okay in a sa da gi da mam tha ji ga ji da ya in mi ko mo sa with the appreciation here either na ning sang self perform ne ka da thum ta ba sa ji ru whatever em de ka tong ari even na dang da parting a day sa na kham da ko ka sa ji ri wa social media re like nam mi wo
issue honorable chingai we MLA adi what na sang manwo tarna ana ot kamda ka sang jiri kamda ot ka sa jiri we support him the mio that likes chi nam ne ta ka mai na ga paning body ba mai itung mi gran jira mi de ka ara itung mi democracy ri ba yaru ya khon ni da hi raw ya khon ga dan power de da ge ji ne atang ngang da yaru we sentiment he the itung yang tape re ji ne ya like example juga itu mau development ni contract oriented ke sana kan ada tu frankly speaking itu mau ya tada ibu governing dia kifang na MLA fund ni itu mau ari alam sana kaya drugs yang se ya ari arai sai tu kiri kunu itu pop pidat ni ku jida Dawny le jin ni kifang na MLA fund waiting set ke sem thank you now ke sem jadi ya pesa hai ke sang data hiri de hai sang bai wo CSO bingli da tai apsa ka ya kada policy truck siwi da wa on truck siwi just CM na direction ke mi wang na idum bobby ji sak da nang maning ni na mindset concept bai idum social development social issue bai di da taragin na hom go kuya ke ta ka sai ka maning ga formality saragin na idum kada ka sa ba ji maning na jo let's football world cup adam lai ko in World Cup ngrew fever de nam dam na ta ka mai na cho iram mak se ma sa bai ko imo tang ko mak se ma sa bai tu de ko ni jo pop ka jam re cho itung da sok ke ya ru bing ni sa bu ka ji hi ka ta wi de da ya ru ri khang so wa ti de sometimes ta ga sai hi ka hi de if sa ng sang ngai the issue hi ka ta bing de ya example HIV positive he the social issue na sa tu kai ni ka idum mui society na mata da recognize ma sa ra ni HIV positive he no we ra mui mi bing in na even family in the society na exclude sa kai ni yaw ga ai survivor wang infertility ko bom chung ka mai atumi di ka da si jin mi ga ji ga treat ka sai ga da ga drugs they ron da kre ga to ngai BOC di ara bazar jiri pack hi ka hai miao do jiri miya ka na ra pui de nadi idi rupatin trami ge jit nai tum miya gi jing na number 4 ji ka atum survivor result da atum ma privilege ne opportunity kam ta ju kam hai jim chon ne da kui de wa hai mi da kain de ji ara bom ngok da kre asi wi di bom ngok sai o hi thai gi ji to ngai chung ga mai ba arung ba sin na ma ja ji atum bing hi di si jin da kre no wa hai mi sak da kre ya hi ga hi social issue on du kai ka tum ma di sex worker he the kiba wi je threat i tum thang pu bang isi dang no bing yi infarta ka cham mong bung ji ning bin de ji ni gu chung ga wang ba ya da ga mong gai ga ara smartphone sensor cham mong gai wi di i tum 30 film yang aur ya da ga tum na sam bang gi jing na mi tu ji ki da ji ga ara atam wi ka ga za bing hin de atum bing da sa ga pha bing da sa wi hi di ung re gi ji de da da classic krandi ri atum jang da infra ho di jang da atum ma sit ma re ji de duris bing aya pisa sing bing ya ngara kam tai ma wi na ji ya yaw da atum bing da kumalam ba ngrem o da aya wi ka hotel ja ka si ngrem di powder de ay nga song ka mong sang ri ay ka ngara kam da da thai khai ni ya atum ma sa na da I tum ni ning sa chu da nang da kri no I HIV wi hi da pandemic adam mi di address ka sa mi de hi we na ke no to mi sa ka vai ma de ma ne o ki ya ta to mi issue hi ku chu ring ka on tri kai no wa ai ga da ram ga da innocent sa ra ka apre wi di ka da next in now ma ra bi ji da da su ya the hi da da mi ka chung ga de da kri ni ya ra hi social issue na ti kai hi ga da hi da I tum class wi hi da I tum mi honorable MLA bingna address sa hi da important side de hi mi abu aka khini ma ming da hi pura issue drugs with the bomb nong mai wi de ga sai atum ni si jing thai da adam wi da mon wi da gre hi no wi wi a chia a chi na ngara bing ba mon de chi di aya wi khung bing maning ma ne ne da I wa hi ga da hi da de ne je na adam wi minister wi ba hi da ga te wo mention sa ngai ni to mi honorable minister yi ko da mai ra ni isi jing ai di mung da ni maning da ya ka hi I wi te wi di ba Mr. A di B di kemine da mu pi mene hi ya hi tang khu di kemine de pi ya tang khu di
minister ka mi se ka da chiwi nga jai ji di chingum na ba ye political service da ba ye at the senior di adi ta da mission ne da iya khami ne da ku ye ya ka da itung district ka de wang wa ki ka maning ne itung tang hu wang historic sa ka nga sa ru dai wa after mina mu yon ga 20 years with this some ya minister ka some China iwi na da po ngai ba bo ya ri itung bing na itung minister ka to mi se at the same time itung honorable minister na da awi ne da mu pi mi da itung tang khu wi platform ne da khu da ka different walk of life ya different profession ko chung ko wi wang safe sa ka mi ya kon khu ka mi ya ka da chi wi platform je na nganing ko khu sang sangai ji ya wi people's platform ne da sa in a situation mi da ka yeah what am to ba ming sangai di ba chi bongai Okay, ni share arui chi ka chung ga ja hi MLA roles and responsibilities liung ta li ni khang khan ba ra teo ma ka hang sangai mu chung la yarui ba na yes atan teo ma ka mention sai re appreciate saran ba ja sa sei ji ba ji ka itum yarui na MLA speak li ka tha ka tom thai me da ka tom la ka itum hi MLA ping li ma tha mai function sang sak sik lai si li na poina ka ni mention sam ni ba ra so far you will take you the he track the money because you atang da atum na appreciate sa ga by commendable like ari iwi na yang se siga ICP jira integrated project check post pa hi iwi wang wa the hi kita commendable project job ne de ku yi da ya the hi kita the example ne ya the hi kita ya hi tha nai se bi ba hi ba ya hi kita the itum ko dom ba akhane the outside the crazy di kamada sa ki sa da itum appreciate the mite bomda at the same time ngapam ba hi ba awi maning da ri yu gi shi wi maning da ya criticism ji sa phang ra ma ga sam sa ba da the khadi hi ngoso da ga da ka sai ya criticism mang da ba hang ga ta mang ga ka pa sa ga sa de appreciate da ma ga sa ji da ya ka da khani da itum sa de appreciate sa ran di ba itum appreciation ka mi da itum sa phang ra at the same time yaruina ba itum democracy di wa tang kang da support chi wa khong gi ji ja da rei phung da ok di ga even ji shuri na dung da phung da re ning da ka awi concept chi awi policy chi mo sung da de ga da yaruina da mathameida phak ta ra sa re aji phat mak da bi na kum ta de je na sa gi ji yaron chokra ki ne gi ba tung sa ming sa ngai coalition government ne BJP na NBF idumi infa CME pangro secretary wa kada secretariat party wa coalition government hi ta da chat nai ka chiwe na sok tu hai ga coalition government ne gi ji hi wi hi idum ta da accept ma sang ro ka ngai da northern di NBF mang ni ke pen tu da maning ne issue wi di no hi ta wi di idum wi political di da metro masana ke ji ni ga ya atam ra tang ji election la tang ji da idum wi phak mai agenda ji da project mission idum wi vision ji da ji teng ro ka da friendly match da sa ri phung na ning da ka adu chang hi ga wa tam mi di government phung wa gi atang dang da ran na da mi na thau ne mi da okay NBF na ga de kazang kat ba hi coalition government de da green ne ka coalition government wi environment ni idum wi except CM Bangroi na secretary nang ni de ne ji kan so ka ji ba ina ga ngi mo yom re de ku ye ji aka ri ka ji wi environment ni de kazang kat da idum wi representative ping na environment ni na ma tha gung sa ga da ka sai ki ji za ni ya ji ba ji da chi da hang ngai ni share arui issue is ka sang ya part kin yan shocker right issue da ki kam tham na arui ku sang wak sa da ina ku rim so mi wa na ho issue 43 Puya Assembly constituency we na under the leadership of Lishocation future projects being here development projects being here major 2024 when hokla or 22 when hokok tha leila or ka thara da leila ya really ji take ngai le ka wa ji ka ji thai mi na issue hi 22 wi hi li shin focus sa da le human resource development li shi focus sa le kala sustainable development li shi focus sa le jili focus ka sa ina so da hi ka da usum sak sikla jika itam athang ina thanga de model town create ka sa
itu mi on ke le leng fu kle pam khang te ni control ma sa ka issue ya pam issue ni control sa issue revenue issue generate sa ke issue ji issue na sa le ICPG ji project to ma sang sa le hi we alu huli tum na model town sa mong kai tharan chu alu ji li tum wi university thar no o itu mi ki on market no structure kragi jine jane ji thawu de international border le ke sath ran hi international we relation le how with the international trade sangra kala itum ni issue we area in the sign na issue we area we mang sign sa khai la jingai we la ukrul lo dong go welcome sa la ga jili issue we area ga ja sa la ga jili sa sa e ga ji hi issue sa kai na hi li issue focus sa da le hi ga sa hi na not only tang khul mang kan khnam ni chi na ga so hol ka na ga bai chung ka le hi ari hi we benefit si more hi ka juena revenue sa mang ka conflict li how with the place how with the itum thui ga atam ni tang khom na na mong sai da hang more hi ka atam man da itum te na ram thui ga ni isi man thui ga ni ka ji la mi wa pam sa thui da ka arji apam ji issue apam ni khung ka issue wi on kla ta sa khu le ka isi reason pura isi tong ka tong reason pura ke ji issue nin tu le not only punya kendra om ning ne singai ur tong isi sang le ji shem da le issue major project ya hang sa da le hi atang ina hangai da central ministry tong ni wasar gan hi CM la ke dorsami gan ni hi jani hi yaruina la support sami laka inputs mi laka sa ka ba hi pa shwe long shung lak le ji shit ka sang le ye jaina hi issue major project sa da le hi kala atang hangai da education in issue focus how with issue schools we issue high school khlela primary school khlela issue atum report le chi yangai achakum la issue headmaster bing issue na tong ko meeting call sa laga atum assessment le issue na khui babam dale so education front ni la issue serious ala kaina atum progress report le tum check sa ko achum na thami check sa kai sa dale kala kata na le kata ko tom thai me ni kala ga ji hila kala the support sa ga phami ni kala ga ji hila yari we input se darkar sai yani tum issue office le ramilo kala kitam ko shini hi project hi khang ka sa hi ta sa se ji welcome sai jena yari ping le issue we project sa ki da le da le it we team we ai sa da le la mong chung kan le da le jana yari ping la ra la ka office le ni thok mai da la jana sa mi lo project hi ga da zat le hi ga da sa da le ji da ra jang mi lo kalan put si lo khira mi lo ji ba hi yari le appeal sa ngai all right ni share kamatha plans projects ko chung ka le yaruina ka tom laga mung shok khavai chi hot na lak se kuira Dawny nan la 44 cool assembly constituency we MLA we vision we plans and policies kala we major projects we pipeline ni later living je khimo mai la chik te ka share sam okay slide na hang sa ke remate hui da CSO sping na kala ke dik tha concern nei la khai thei thang kme ping na issue office le yaw thira da ka as oja hi tha kha yaru wang kha ki che te da khrejan ra sa khai rak sak sang mi khai chik tha along le program chung khala le bo me chana yaru tong kali ba CSO sping ni la ne tum ra na ka khrejan ra sa khai kala department ping na ra na ka khrejan ra sa khai grievances kya ka share ra sa khai ka tong je ji ngom chut le na tum na hang khai grievances share sa khai tong je khung mi khai ka tong je a khala chi thang khaim leng ne ka tong je office ling sam chat la ka khung mi khai khrejan sa chat le im na ko tong khmi mangai na se ha sa mi khang ro mangai na I thung tong we khap ning ji ung shung khwai ki da ot sa gum se gi hi tharlain da hangai ka khne le equally masang ni la kup khai na da or paperwork tong kup sang sar khai ni pau ka matha ka na ki le je gai thum khuni topping wi wang youth entrepreneur center da ka building up la sa ga phai le le masang lo ko re o che ji sa ku bai gai thum khuni topping entrepreneur sa ngai ping chi ping wang benefits ko chung go ngore training la ko chung ka hop hore jeni thum khuni topping wang ti ka na la khai thì cả cái này issue ra là cái này ping entrepreneurs ping này support sang ngay là cái atam chỉ là entrepreneurs hi này thùng này người chơi cái này gì khởi trang cái sao chỉ là nó chỉ mention sai cái này là khi cả
joiter we kiko punga tungjili ter pamaina kwiga la ka lower yikro down tong le supply sami vai chila khangran ku bai dai Hyderabad based company ya kana hiwi contract ki ko koi nei masang na hila awi term we long hile kupsang la ka ara chui ki mewa pa supply sara sal la asing tong hile mi bingna thang thang mi ren le machi chat ka pai tar ka sa tak le ter chang pa hiwa mak mi sa pai me da chi pang la ngai na ka thak wing lo le sa mi pai hon na chat le yena highway ka shem ji ya we khama tai ning rim kham tai program a khane jana imphal to yukru via lamlang ke thi athina koila sala ham phokai da akshi mention sai re ja ji maning la four lane highway hi khung mi phai khirchan thalai na sa chat le ji mang maning la yukru town ko tong ke hi chu jan rai ko shong fu lam chat pai hi yari we kan san chala khaya ki ka akhane jana hi khung mi phung ra da ayar we na khang jon po chat la ka khirchan sa chat la ka khung mi phai sa da le ka hi ka ta project ka khak ping hi yari we atang ina hang da yari we CSO sping we ka ka dom chang ba or sa ka shi mong chung ka bai maram ku chung ka le da jan he tha da plan sa la ka or sa cha tak le le yari na da ka dom mi lo full support solid support ji mi lo plan and policy ka te le ka chung ka la le pa bam da le ka ji pa je re ma sa ta ran da ta kaun sa hai da khang war la ji sai chung na da wei da le ji a long ye policy ba je chung na da ari jang ma hangai ne ka ari major policy plan and policy ari ma sang la ra sho ki ji a tang ina ari jang ina mention sa kai ji ne ka te le chung ka ba le da le he chung ma thang ka tong mi wa long le tu our vision our plan policy ji le tu tong na jang la ka khun ka bai Okay. sapai sa se Alright, ni share interesting sala ka projects kujung le de Ai le le de le. ni sharing phai kupsang phai sao se lum la kai ni shi khar jan sai re closing remarks ada very rising na atam ka khun 2 minutes each queen walk ka kupsang phai sa se mai tada MLA ki jibahi MLA masamang mi yaru idum kutong da iba me ari ani kini na idum me honorable MLA khani we representative in da ga chung ga ngai de good news ra chung ga mi ai de right hai ji ya ka jiri pha mai ka jiri thung mai ka ji ji policy he na nganau mi do ya rules se mi do policy se mi do project afu hi ba individual NGO kan na dan kung bai ya je na ka idum mi law legislature hi lawmakers ya with the law hi se mi do ya lawmakers ha mi do policy plan ni ka se mi do society idum mi social issues ping ni ji bai hi ba ji hangai da ina da NPF this ina da hangai ba ba idum mi you we election campaign hi the manifesto hi the main agenda sao ma ya you gi hi ina sakta ina hui ba you di shirabe you di concern da ge yaw gi da hi the business hang na wai thong dang wi doi ge da wi ming da da wa thu ye de ji ni je na you we ming sin da ga ba pom me chui pricing da gu de sa pom me at the same time aju ima dang hu wi naga wi issue hi chingum hang sin hang ja ra ga ya hi re sa ran pom me nganing ka ran pom me je na ya ri bing di da ari ki ga ning ma suida ka bai ka da ki wang na even BJP MLAs sa sat na itum yang ka zang ka da itum na naga ko su wang je di ka zang ni ki wang na ji bai de se Delhi we di idi shipai na do ko we ya naga ko su wang ka mu di wang na ya parliament di assembly di ka mu di wang na ka ji ki ji di ka sa ki de se ri ta na se ya ri voters ping na pen na da ka RG deserve sai ji meaning na che di jang de kya ga jang ne se hapda ga jang bom bai se ga jang ni jang bom bai bai ya ina he get how spirit hi ba hi ya ri ni da he confidence he means sang ai ga achu ya dam mi di krana wi dui ha da yaron thama tha hi na ngara khum da ku maning mane ka ngara wi ga thei ji da da lobby advocacy important sai ya idung naga wi issue ida idung me awa kramang ni mo jo hai da idung ka da gre elected pinga ya ri bing na da lobby advocacy hi prime minister di ga awi ngana me tu da gre ba me identify sa da ga idung pa nang ina ki ga sa da ga yu wang ne naga ko su wang ne da
听的赛需要，这里的 lock up 的话真需要，是为 spirit he 朋友多平里的他还名声爱一个一个去讲爱。ning share important sala khai point sai na closing remark bi kai bang kwirum sot mi no wila closing remark kha khui mila tum NPF party saugda mai rising na hangai le ila support sai you we ko sili thum manifesto a khang salaga itum gagala ga ne you we wang shepa sa ga ne and itum priority va you we wang shon da le ji hi yaril la hangai a platform hi khile ga yaril la hangai kala itum na MLA issue for 3 MLA na saki da le da clear project ping o plans ko ri hi yaru ping na la na thumui support pang khami maning la ina hi hangai shon da le hi ba itum hi knowledge hi mi staff ping wi MLA ping hi limit sarjit la da da mi wi variety mi ping wi opinion policy la ning jangjit la chita wi da visit asami da ka itum li hita sai gi ba hi da hang mi nak lo hangai 2017 hi li ishi staff ping wi na kale ishi MLA wi shongai na la hangyon gai chung khale le babam da le re kale expectation lam ka chung chung khale babam da le chipaji malai hai na ka itum 2022 hi li ba tenor ga tar ba hi li ba itum hi kapanga hai ne al leader sa da ali shitsang mi li shitta o hi thase ki chiba hi itum shit kasan akhoi alung hi li zatwa se gi hi yari la hang appeal sanga ye kala yari wi makapen yari wi grievance psycho regila mom lai hai mane ki hi la platform ni throin hanga ye kala na thum na tong ka ping na details take ngai le ka ba o hi project here no kam take details take kan ka ba issue office la visit asami na lo kala hita da clarify sa ngai ne kala issue officer la sa da khamung show mi da le ji yar ping da hanga ye kala kana wa sa da 2024 kum thar krang sa da tum psycho la kum ka thar krai hen da ring pha ching ri ga ji ne no kala itum ot ka sa hi la kho ka sa la ka manga ba mi se ji yar hi li hanga ye okay ning share it kana sa da we down in la no we closing remarks ka share samila okay remedy da hangai ishi MLA wi muthunai na yaru ping wi grievances lai da lai na chum nam tui da lai tui na chum na hangla da lai ka tong ji na phung re ma khang nam sa pai mi nai ka la wi muthunai na na re na chum tui ji la khui sang re ji hangai ka la ri chang yuru da haw ki da itum yuru wi she ba sa da lai khna ping na khuni thok ping itum le thai thang mai lai na sa da lai khuni thok ping quê lùng ideas putting and etc like to ping le you shi ba ra song lu ba ning ko na hang da le kha you shi ba sa khavai in le you shi ba sa mi ke da na tum na kharaje chan kharaje na tum mai thai thang mai khai ideas quê le putting and zang da ke ji phung la ka chan ra ni kla ke ji hi tum you ri khna ping da la on ji jing da le ko ke ji hang ai je nang so da ya ri le appeal sa ngai ya ka Jerusalem hi maring phamane da Jerusalem wi mi ping cha tu sar hai kha Singapore le Tokyo le New York City le London le wa pon sar hai kha Jerusalem ki pa na sem ka le Jerusalem wi mi ping na sem ka gi ji ne Japanese now na ra la ka ma sem ka mi re Singapore mi ping na London wi New York wi mi ping na ra la ka ma sem ka mi re atum si wi sons and daughters of Jerusalem atum ram nga lay jali stay back sa la ka pam ka atum yur nga lay ji atum klatan na sa pap ng gi legacy imaram now ping tang now ping ina kasai ka chung ziyang la ka observe sa la ka itum mi kan san chung ka lay dali China ka thali ba atum national ping we celebrate li kaya we yur nga lay li legacy kala khok ka sa ka ji hi sak lai na tum say ji we ati shur da chi itum na athe kham thai ji itum na thai da le India le la ka them thang ka mai chung ka produce ai re ka China and India we khang thai hi la ji la ka India we them thang mai chung ka hi pe sa len khom chi la ka ya le sa khai chung ka le ok tu dong ka na ka the ni ka China wa thum ma ta sa la a khni sa la ka chung chang wa thum we ram nga le ji li pam la ka ram sem ka ga ji ki san ina ka sa gam chu yang la ka cookie no ping we style he Chinese ping we style he ka sai athum we khok ka sa ram nga le le ki shi ki hi athum na kha le ka mai da ning u dung le wa le shi sari thum na ki pham le shi ki da ka sa la na practical sa mai da the
ini hada pil sangai tang khu nau ping we along le ka tem tang mai ka chung so kai re example la ha khni na ko sa ke lecturers kam tha tha chung ka le tang khu nau intellectuals ko chung ka le da le ping ji tang yukur hi malai la ka por hai la ka imphal le chura champur le lecturer sa la ka tu institution le wa sang la ka yukur le ma pa mai la mi ka te we ram na le ba sem ji li sangai ro a tu mai mi yuru de sem ji li sangai ro tang khu le ba tam ji thai khwai mi la o yukur le ba tam ji thai khwai mi la ma le la pam de le wo hi u khanang la khaya development na khane ngarai ka cha tang khu na doctors ko chung ka produce hai re ka yukur le a ji doctors ma le la pam de le hang dak le oja chi ping chi ka them thang ka me ping chi oja wa thai da lecturer wa thai da yukur le posting order show kai sa la da yukur le ma pam ngai ma da pang shap ka sing ping le wa la ka a chim na kharchan wa sa kui la ka ta da negotiate sa kui la ka mi ram ji le pam tu ka ha ka chung ka le da le mai te nau ping na seng seng da la hang dak le le te na tum tang khu nau na seng ma sa tang khu le yukur le ma pam ngai la ka da chim le yukur le posting ka pon no ka ji la this is not practical ta hang dak le no ta na hang dak le ji le o kam shung ngong ning ne ji le kam shung chung ga sang e ta ni chum mi rin we kharing kharak le ka ja we yur nga le ki shi ki hi ma tai mai tui ki ji a khane da khu ye yukur hi tang khu nau ping yukur hi ma le shi sa pai ma ne i le yukur le shi pung ra da le shi pung ra ji ni ma tai mai tui de bil sa nga ka ba tang khu we ka them thang ka mai ping bureaucrats ping intellectuals ping paisa ka sing ping yukur nga le it me yur hi le shi sai it me yur hi le invest sa sai no we paisa ji le he da la ka institution kam tha la lingalo hospital kam tha la lingalo chan sa da kala ka tem thang ka mai ping la na chung sacrifice ka sa ji tum darkar sai tang khu le na darkar sai tang khu ko ho mi yur hi na darkar sai no we going talk ji yukur le her sang atama ka le early 50s atam le Manipur district ping when ra la la ra ka maning la Nagaland even aw no chung ka lung la ka yukur hi le la rin tum sa ste atam ji san ji le 50s 60s atam le ba ka cham no ma ngai thum he nagas no ping he chan shillong lim wa tam ra ma da ko hati le ma ka tam ram da yukur le tum sa ji no la yukur when la de ka them thang me chung ka produce ha no whereas achi we thought he le ba mu sho da tang khu na senapati le wa tam de le de tang khu na mau le ba tam de le de yukur le college kam tham le da oja kam tham le da oja kam tha produce ma sa nim de sai de ka sa lam le no hi mu khnang na he yaruina sak la na chu kam tse zum tse kran ki ka khane ja nei thum tang khu le ma le shi sa pai ma ne arila yukur is center of excellence na sang sak lu shi pai it is not too late itum ko tong kana ngarum la ka khop ka sa da sacrifice ka sa chang la ka whatsapp ru ma kha center of excellence in sang sak pai lupa la le ka tam ne lupa lak aya le jehovah da ji yukur le jehovah pai kala yukur hi tamma ko to me plus past glory ji arila revive sang sak pai we are not still we are not too late it's marila khoka sa ka sacrifice sa ka yuli le shi ka yukur le shi ka itum UP by free is in Yarili, a bill sign. Okay. Ning shere, ishi atam lak sanga zang laga, jan pay hiru, lagan sire, ning she, yes, arui conclusion which lay it to me, sak by chung kale you want actually discussion main objective, but you need to MLA willing. Pangsha pilak chung kale, the to MLAs being like Jihan, chung kale, remember the Kuram Masotmi Kashung, Kura Dawny, I can't chung ning she. MLA Akawi spokesperson sada kala personal secretary sada media platform ni ralaka yaru de communicate rak sa ji you knowledge li in wisa kam thing ne first time ni jogi de da first ever ka bol sala ga na khui mi hi chunga ring pai appreciate sai ni shi ji ji make up the hangai ida da MLA na katong kali kharchan ma sadar thugi da MLA representative sada ida communicate sa mi ji yaru ning gi jang ni chuwang chung khaning shi ida da ka shok ka jang i thum a khaina ka theng rok shon si ji ba ithum otsa khang ro mi la atan nani na chung ka mention sai support ke ji MLA ko sada klei hi yaru bing na thai mai si chung mai da thai si ji support na chung mai da ra da khui ma ka thai ji ra du le skeptical sa da paning ga ki kam sa le mai dei ke ji wai na support ma sai la how wai dei ji la ka ithum ka paning la le ji wai na ni na chara la ga ram tu mi da klei hi yes MLA ba we as a woman ne a ma sha mani ne ka sa la a ta ka mai na khui la ga a ji khar jan sa ga ni ji wang chung ni she ka la ji hon ka mai na ni na ithum yaru
voice na nami ka MLA ma pumatang or MLA ko so pumatang nila yaruning jamji hi ko si table saming jolo yaruina sang sangai da play ning ke jamji MLA la hang la da tu ko kariya na sa da MLA support sang me da ba mi lo itu yaruina to mira ka ta le da klich la to mira kala yaruina satisfy ma sa ma da or yaruina opinion committee chana ni la da tu we assistance wa lo le MLA le assist sa la ma chu sa la na positive sa la criticism ji ko le itu tonga tamko yak sang sang pai sa khavai ji sa se ning shi jang ka de nan ni na yaru li she ba ka sa athing thing me ro no bu pha me ro ji kana sa le we sa li shi de le ka la le ka sing le la chung ni shi na na a je yaru le thai ra ma ka chung ka she ra sa me re itu mo thai sa chung la zang de le ka le MLA a kana saran ma ra ma ta la ka na policy acts we lo le rules se mi la ka itu yes na lang the way itu we contract party scheme ba ji ni na ka doesn't budget 10 years 20 years it will empowerment by it future empowerment by MLA ko responsibility ran ji chung ni shi it will public voice as in the race sa mi le ko ji wang ni chung ni shi and then ya ri li she ba sa mi da le mo pung ha me ro no ha thing ni me ro shi hang ni shi re ji we sa li shi de le ka la a chu episode le ye mi kai rang mi kai tu sa ko ri ya chung ni shi a ji tu na it will MLA hi li itu akui sa mi da le itu representative sa mi da le ya actually go to we ka shokism ta la kana 43 premier assembly constituency na 44 ukru assembly constituency we MLA we representative mi la ga kala yaru we on behalf na we racing the razang jin da ga itu ta la kana jan sai ren tu na ma chung ga ni shi li ka shokism ka chung ga itu na jan sai ro MLA a li ka ta itu ka tom thai me ga itu ma pa mi hak sang roi sang saksi kala MLA kana sarang barang maksa si tharang la itu positive sala kai na kata da suggestions advice me see itu personally favor by na personal interest by na itu hi ok tu he ga itu ba ta zan ba mong shur bai shine ju wa ni yaru sa da yaru bang action reason by ju ba na ultimate goal sala ga itu hi ok tu bai sa se MLA ga to mang ishi ta ko hri ga ile ya ga ile ju wa ni itu MLA speak da appreciate la sa se ka tom thai mai se kala khama tha rush ka bai ji hot na se itu MLAs really dependent la masa na se over dependent masa se no we silly reasons yes na you wrong chu go struggle sa la ding ding se ka sa la ka ti ta na hot na bai si ba itu na se MLAs really tom ga itu na overburden sai ka ba sarang na ha me ji ma sarar bai shi ne kala MLAs speak la itu sarang ba ran li tu na sarang ba ran li sa da itu public interest si tu na represent sa mi la kra ji han shi sang le issue MLA kani minister na shi tum lila itum ya ro tom ji le ko na tum na sa wa da sai ko re tum dang ko interest na na ga interest na sara sala gra ji han shi sang le jing de le 2024 ko mo ma ka ka ko ya ko sara no itum ya ro sai ko ro ta lai ko di topic na tum expectations tum le ka ji han ka chung ka le de le sa mi la gra ji han jing e ka la ta wu ji da ya ro le communicate sa mi lo itum le ko shok zang sa ji thai mi lo ji da ka itum tong pai me re na tum what sama ma atem theme ro no tang ko we tan a sa da itu we tom le shi ji le mi jing de le na tum ding ma de la la ding ha kla kai na itu interest represent sa mi lo ji na sa da wish la mi de le ya ro sai ko next episode itu sai ko some services ni share next